Murakaza neza mu ishuri ryacu, nk'uko twabyiyemeje tugomba kwiga piano mpaka tuyimenye neza. Ariko mbere yuko dutangira kwiga, yego dufate amasegonda 15 yo gukora subscribe. Niba utarakoze subscribe ubanza uyikore. Amasegonda ngahe rwose biba bihagije, buri muntu abe yakoze subscribe. Murakoze cyane gukora subscribe. Sasa noneho tugiye kwiga ibintu byiza cyane. Ushize twize amanota 3 yonyine ariyo do na re na mi. Noneho ngubu tugiye kwiga do, re, mi, fa, sol. Ngira ngo murabyumva ko yongeyeho amanota ngahe? 2. Kuri ya do na re na mi twafashe turongeraho fa na so. Tuzajya duhora twiyibutsa, muribuka ko do iba hehe? Iba imbere y'amadiyeze 2. Iyi ni do ya mbere, iyi ni do ya kabiri, iyi ni do ya gatatu. Hanyuma duhereye kuri do ya gatatu, ko nabwiye ko ariyo tuzibandaho cyane, kandi ikindi muribuka ko intoki zacu ni 1, 2, 3, 4, 5, cyangwa se hano 1, 2, 3, 4, 5. Turafata 1 tuyishyire kuri do, 2 ijye kuri re, 3 ijye kuri mi, 4 ijye kuri fa, 5 ijye kuri sol. Reka duhite dukora uriya mwitozo wa mbere. Uriya mwitozo wa mbere ni do, re, mi, fa, sol. Iyo mibare yanditse hejuru niyo yerekana urutoki urakoresha kuri uwo mwitozo, kuri iryo nota. Ubu turakora do, re, mi, fa, sol. Niba nawe kano kantu washije gukora, congratulations. Hanyuma tugiye ku ka kabiri. Ka kabiri ni sol, fa, mi, re, do. Ako tugiye kugacuranga ni sol, fa, mi, re, do. N'imyitozo ibiri iroroshye kuko nta manota akurikiranye. Akambere do, re, mi, fa, sol ni kuzamuka, sol, fa, mi, re, do ni kumanuka, kandi amanota yose niko akurikiranye, nta byo gusimbuka birimo hagati. Tukajya dusubiramo akambere ni do, re, mi, fa, sol. Aka kabiri sol, fa, mi, re, do. Noneho 1 na 2 tugiye kubihuza bibyare 3. Turazamuka tugiye kuri sol, hanyuma tumanuka tugiye kuri do. Ni do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Twagiye do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Karoroshye cyane. Hanyuma twanagasubiramo do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Hanyuma umwitozo wa 4. Umwitozo wa 4 dufite do, mi, sol, mi, do. Kuba tuvuye kuri do, mi, kuba dusimbutse re, mi, sol, dusimbutse fa, hanyuma tukajya kuri mi nanone, hanyuma na do. Turakoresha urutoki rwa mbere 3, 5, 3, 1. Do, mi, sol, mi, do. Twongere do, mi, sol, mi, do. Iriya mibare ibiri hejuru nayo ni ukuyitaho cyane, kuko hari ukureba amanota ariko ukareba
n'uburyo uri buyacurange. Numva kane nayo twayirangije, congratulations niba ubashije kugera kuri kane. Gatanu rero dufite do mi re fa mi sol fa re do. Kubona ko naho hari aho amanota agiye yegeranye, hari naho turagenda dusimbuka inota rimwe. Reka tujyane do mi re fa mi sol fa re do. Aho twajya dusimbuka hari imibare itegeranye. Kubona hariya do mi ariko hari rimwe gatatu, ariko mi na re hari gatatu kabiri, gatatu na kabiri ni imibare yegeranye. N'ahandi ugiye ubireba wabibona. Tugakongera tugasubiremo do mi re fa mi sol fa re do. Niba ubasha kugera ahangaha, congratulations n'ubundi. Noneho tugiye gukora umwitozo wa gatandatu. Noneho turahera kuri iyo nota, turahera kuri mi. Tuva kuri mi, re, do, re, mi, mi, mi. Ariko munsi uri kubona ko hari imibare yanditseho, iriya mibare yanditseho ivuga uburyo turi butinde kuri iryo nota. Kubona twanditse rimwe, kabiri, rimwe, kabiri, rimwe, kabiri, rimwe, kabiri. Bivuga ko iriya mi ya nyuma turayitindaho inshuro ebyiri. Tugiye gukora, mwibuka ko dukoresha icyo bita metronome. Ubwo tugiye ku myitozo irimo mesure cyangwa se imyitozo ifite igipimo. Ariko turashyira muri tempo ya 60. Rimwe, kabiri, rimwe, kabiri, rimwe, kabiri, rimwe, kabiri. Tugiye kubikora gutyo rero. Mi, re, do, re, mi, mi, mi. Muje ko mi nyitinze kubera ko ari rimwe kabiri. Tugiye no kwicuranga, turahera kuri mi, ni iyi ngiyi. Kureba neza n'ibintu zaba ziriho neza kuri ya mibare nababwiye. Mi, re, do, re, mi, mi, mi. Twongere mi, re, do, re, mi, mi, mi. Tukora na kariya ko hepfo. Ubu ni rimwe, kabiri, rimwe, kabiri, rimwe, kabiri, rimwe, kabiri. Kubona ko hari iriya re iriho rimwe kabiri, ubwo turayitindaho inshuro ebyiri. Hari n'iriya sol iriho rimwe kabiri, ubwo turayitindaho inshuro ebyiri. Turacuranga re, 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 sol, sol, sol. Nibagiwe gushyiraho imibare ariko re iraba iriho, re ubwo ni kabiri, hanyuma sol ni gatanu. Re kabiri, sol gatanu. Turacuranga re, 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 sol, sol, sol. Tugiye gufatanya kariya gace ka mbere n'agace ka kabiri ko kuri gatandatu. Tukoze mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 sol, sol, sol. Kongera none mi, re, do, re, mi,
none tugiye gukora guhera hejuru kugera hasi, byose tubikore nk'aho ari umwitozo umwe. Turakora kuri do re mi fa so fa mi re do, do re mi fa so fa mi re do, do mi so mi do, tumanuke tugere hepfo. Number 1 twagiye do re mi fa so. Number 2 sol fa mi re do. Number 3 do re mi fa sol fa mi re do. Number 4 do mi sol mi do. 5 do mi re fa mi sol fa re do. Number 6 mi re do re mi re 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 sol sol sol. Niba tubashije kugera na hano, congratulations. Ariko niba tutabashije no kujyana hano, iyi ni video izabikwa hano kuri YouTube igihe kinini cyane gishoboka. Rero igihe cyose wumva ushaka gusubiramo, wagaruka ugasubiramo. Hanyuma abantu batakoze subscribe turi gutangira, noneho mubonye impamvu ugomba gukora subscribe. Mukore subscribe kuko iri ni isomo rya 4, kandi muri link muri description murabonamo n'andi masomo yabanje, muyige abatarabashije kuyiga, hanyuma dukomeze twimenyere gucuranga, kandi ndabizi ko tuzagera ku ntego twihaye. Murakoze, naho ubutaha.